Kurumjari, ISTV Pauming Tabi Visingutam Nokchari, Ahmatamarua Pau. National Disaster Response Force NDRF ki personnel Chamanamahu Sagi Kudung Tibatorpadami Kanbagi mock drill Mapamta the Pangtok Lagani. Weekly Iron Folic Supplementation Program Manipur Dasu Hodok Lagani. Amade, Awangopok Lamdam Gimir Simbu Hantana Yang Balepu Hyper Pausel Putuna Bidya Laxmina Delhi the cycle girelli Chakadori. Pau Sindorung Pizari. National Disaster Response Force NDRF ke Rescue Expert Jamana Lagliba Mars Tara Hundoida Infal Amasung Tawalgi Mapam Tarada Mahusagi Kudong Tibatorpa Matamda Mi Kanbage Mega Mock Drill Pangtokani Haina Manipur Chief Secretary PC Lamkungana Fongtokre Ngasi numidang wairam all secretariat ke conference hall da pangthokiba paugi mifam amada chief secretary na hai ke NDRF ke kangbu ase March tara mathoida Imphal da thunglagani makhoi na March tara nithoi masung tara hundoi ge ayukta state asigi mari leinaba official police personnel amade volunteers sing da briefing pigani Personnel Chamagi team Asina Yankai gi Kangbu Ani Kaidok Naduna Imphal East, Imphal West Amasung Thawal District ke Khangalaba Mafam Tarada mock drill Pangtokani Imphal gi Mafam Sing Adude Janims DC Imphal East Complex Kusum Petrol Pump City Convention Center Amasung Ima Market ni Adumoinamak Ima Kaithel gi Oinadi Aroiba Warep Amalaudre Thawal District ke oina exercise asi mini secretariat district hospital Thawal market Wangjing Bazar masung Thawal college pangthokani chief secretary na makha taraduna drill asida court team oina policeman kunthraga manga su saruyagani expert singna mausagi oiba khudong thiba thorakpa matamda ningkhai be yumda nanduna leikraba mioi sing matau karamna lokthokuna kanbagi thabak chathagani haibe yauna atai demonstration kaya utkani Exercise asi DC Singh, SP Singh, CMO Singh, amasung district khudimake fire service loinamak na yengani miyam su mock drill asi yengbagi ayaba pigani haiki. What I say at the beginning, we want to have a full battalion for this state response force. But from the police side, they are not yet able to spare this much. So at the moment we have only 35 person for the core team for this particular this exercise. But for a long-term policy, we are going to recruit this not actually full battalion, but at least 600, 700 something. Yeah, full battalion is 1,000 personnel. So this is a must. We have to do it. Now we are taking further actions to make this a reality. It will be placed before the cabinet, and it will not make it. Pawimi Pharmacy Principal Secretary Disaster Management Dr. Sohel Akhtarna Awangupok Lamdamasi Earthquake Thokanba Zone 5 ki manungda leibana khudong thiningai oiba thodok sing thorakpada miyam amasung authority singna sem saduna leibagi tangai fadabadu yenglaga exercise asi pangthokadabani haiki It picks up the tremor, it shows on the screen. So by that time buildings are already full. It is not like this, it can give us some sort of warning half an hour in advance, look here it is coming. Like we get warning for cyclone. The cyclone is coming, we start getting warning 72 hours earlier. But earthquake when it comes, it notices only when earthquake has occurred. So for early warning it is of no use to us, and therefore, it is good for research purposes so that it is there. But as far as response is concerned, it does not help us. Bharat ke ate state singda chanaba hokraba weekly iron folic supplementation program Manipur da su tha sigi tarada hodok lagani program asi hodok tringai gi mangoina na media person singi sensitization program ama state health society na sinduna family welfare directorate ki conference hall da pangthokrai thoram asi da state mission director Dr. O Ibomcha deputy director Dr. Menjor amasung RS ki deputy director Dr. H Ibemcha su saryake Dr. Menjorna India da iwat pagilaina ase chahi taraga manga dagi tara mapal fawuda leiriba nupi macha singe chada yankai taruk nabagi report lay class 6 dagi 12 fawuda leiriba maheroi nupi macha crore taruklom amade school chatraba khungang amasung shahar ge punna maheroi crore taret iwat pagilaina lay Laina asina physical growth lehendaba ka loinana immune system dasu solhali phibam asidagi laina asibu ngakthoknana ba Union Ministry of Health now weekly iron folic supplementation asambida webs program asi paikhatpani haiki program asi ki wangang loi Dr. Ibem Chana state asi ki oina sarkar gi school chatret ka tara taret ki class 6 tagi 12 fawuda leiriba apunba maheroi lakh ahum lom chayol gi oina iron tablet asi
पिजनब पांदम थमले स्कूल चत्रिबा नुपी मचासिंगी ओइना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना आसामदी अंगनवाड़ी वर्कर्स सिंगी खुथांगदा प्रोग्राम असि पाइखटकदौरी थौरांग असि माइपाकना पाइखटननबा ओजा 2,263 ट्रेन तौख्रे ब्लॉक खुदिमकी ओरिएंटेशन सु पांगथोख्रे चही अमगी हिदाकसु स्टॉक त लेरे हाइके नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर ओइबोमचाना प्रोग्राम असि माइ पाकना पाइखटपंगमना होनबदा मिपुम खुदिमंगना मतेंग पांगबियु हिदाक असि चाबदा तौगदब मदि तौरोइदब सिंग नियम चुमना ngakpag loinana natural gi oiba effect khara makai leiba aduna miyamda lana chatkhidana pumnamakna honaminasi लौखलिब खोंगथांग असि लेबाक असिगी ओइना अंगांग उनाबदा ममा सिबा मदे अंगांग सिबगी चांग हंथानबा अकंगनबा थोक्सिलने स्टेट असिना अंगांग सिबगी चाद तरादा लैरिबसि तरुक्ता हंथानबा पांदम थमले फोंदोके मयाम पुनमक्सि साइड इफेक्ट खर लेरगसु अकोइ मसिदी असुमदि मारक दरकार ओबा एनेमिया जे कोइ ई वाटे थोसिदि कोइना यामना कमन ओबा यागी ओनेदि मसि 56% अकोइ मरोना एडोलेसेंस जिदा अदो एडोलेसेंस जे मनो फाइदगी ई वाटे जे अंगांग नुपि मचासिन सिना मोगी थागी पीरियड लाको अवु मतमसिदा अकोइगी तिन जुलाई सनबा चावसु मते चाना फंगदबा प्लस अदो मथक्सिदा मागी मेंस लाकोगी इजी मंथली मांग बहो को मतमसिदा मोजी नै ई वाटे थोसि खेली मसे थिंगनबने कोने गवर्नमेंट ना याम जब हप्ता ममदा एसेगी गुली से अममतंग जोहलगा चुमना चाबने यारो स्कूल दा नतरे स्कूल नत्रसु मापादो सो अंगनवाड़ी सेंटर सिंगी थुदा मसी अंगान कंपल्सरी होना वीकली अमम पिजरसे नि गवर्नमेंट खौदोरतना दुगी प्लान प्रेसिडेंट लोन नुपीदा मियोट मिने चथब लेपु हाइबा पाउजेल पुदुना जिरिबामदगे सौगाइजम विद्यालक्ष्मीना अवांग नोंपोके स्टेट सिनबा थुंगना साइकिल रैली पांगथोखरबा मतुंगदा हौजिक दिल्लीदा थोकलिबा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लेपु हाइबा पाउजेल पिदुना हायेंगदगी होना नेशनल कैपिटल दिल्लीदा साइकिल गी रैली पांगथोकदौरी रैली असिगी दमक ngasi nungthil मेजर खुलदा लैबा मणिपुर प्रेस क्लब तगे लमथाखे दिल्लीगी दमक इम्फाल थादोक्त्रिंगे की मांगोइनाना विद्यालक्ष्मीना ISTV न्यूज दा महांगना चटकदौरिबा रैली असि अवांग नोंपोकी मियामदा ताथी तावोइना तौबले पुहाइबा पाउजेल पुदुना चटकदबनी ngasi इम्फाल थादोक्लबा मतुंगदा हायेंगदगी रैली होगनी दिल्ली की तोगान तोगान मफम चटकदौरिबा रैली असि नुमित 10 निरोम चंगनी मसिना अवांग नोंपोकी मियामबु ताथी तावोइना तौबदगी हंथहनबदा मतेंग ओइगनी हाइना फोंदोकी नुपी अंगांगदा ओटपनैबा चथावा तोइबा सिदाइसिदा आइना खोइ लमदमसिगी महु सिल्लगा आइदि नुपी अंग नोरिसकी मियोइसिंबु हंथाना इनबिगनो मियोइ चथाबिगनो हाइबा मेसेज पुरागा आदा दिल्लीदा साइकल थोंगो चकदम पनबे आई मणिपुर मसुंग इंडिया दा नुपी अंगांगी मायोक्ता क्राइम चथबा हेनगलकपदगी हौखिबा चही की अगस्त की तांग 19 दगी अक्टोबर की तांग 19 फावबा नुमित 52 नि चुपना विद्यालक्ष्मी लेमना अवांग नोपो स्टेट सिंग शिनबा थुंगना शांति की पाउजेल येनखिबनी किलोमीटर 3,485 अमदे अवांग नोपो की डिस्ट्रिक्ट 19 थुंगना चटखिबा रैली दो इम्फाल की सना कोनुंगदगी हौरगा जिरिबामदा लोइसिनखिबनी लेजर फ्लावर स्कूल की क्लास 1 अमदी 2 की महिरोय लौबगा मरी लेनाना MSF ना फेब्रुआरी की तांग 5 दगी स्कूल असि थिंजिले हाइना खंगनखिबगा लोइनाना स्कूल असि की वैन सर्विस लेपनानाबा ममांगदा लाउथोख्रबा मतुंगदा ngasi लिटिल फ्लावर स्कूल की महिरोय पुथोक पुसिन तौरिबा वैन नमा स्कूल असि की ममांगदा खामदुना लेरिङैदा सखंगदबा नहानी लाक्तुना थुगाइरमले थौदो सिंह से पुंग 13 ताबा मतमदा थोखिबनी वैन अदुगी नंबरना MN1K1218 ने नंबर माइकई की अंगांग पुथोक पुसिन तौबनी वैन अदुगी ड्राइवर ना खोमराम धीरेन कवि वैन थुगाइरम थौदोक अदुबु लिटिल फ्लावर स्कूल की वैन सर्विस एसोसिएशन ना नुंगाइतब फोंदोकपका लोइनाना लंफेल पुलिस ता केस अमा लौखटनबा वाकटख्रे थौदोदुगी मतंगदा वैन सर्विस तौरिबा मियामना हौरक्तुना MSF की ऑफिस दा वारी साननबा लाखे MSF की ऑफिस थोंग लोलंबदगी मोबाइल दा पाउ फाउनबदा थौदोगदु MSF ना तौखिबा लेते हाइना फोंदोरखि हाइरे लिटिल फ्लावर स्कूल की वैन सर्विस के ट्रेजरर सोइबम राजेंद्र सिंह ना हंदक MSF ना लिटिल फ्लावर स्कूल अनि की मरक्ता यानदब असिना मरम ओइदुना MSF की माइकेदगी स्कूल असि की वैन सर्विस लेप नब खंगलकपदगी ngarang फेब्रुआरी तांग 5 दगी वैन सर्विस नोंग लेप लुरे एसोसिएशन लेप नखिबगी मतुंगिना ngasiदगी हानगुम थबक हौबनी वैन सर्विस अमदि स्कूल अथॉरिटी का पुन्ना फमिनदुना प्रॉब्लम असि यासिनबा पुरकनबा मीटिंग कन्न चथरिङैदा थौदो असि थोखिबनी
ngasi hanagum angang sing puduna school da lakpa matamda MSF ki volunteer ni haiba mioi taruk laktuna van service lab naba akan bawa pam thamlam ke mahang makha taraduna van service tawriba single school authority ga mari amata leina de problem khudima school authority ga tanabiu service tawriba mioi sing asidi nomagi suraga hingliba kangbuni matungda amuk hana ayat apan pibiganu haike school की authority का MSF का याम अथुवा तमदा यानबो पुरुपियो अदु यानबो पुरगांदा कोई अंगांग की नॉर्मल होना कोई चीज के ना हाइरिंग तंजा होना को था मसे मतुंग ददी कोई की गाड़ी कामबो द खुद थाबी गनो यारा गदी स्कूल की authority का यानबो म पुरुपियो असी बतन है अंगांग सिदे कोई की ऑल मनपुर हाइबम लेबनी ना इके हाइबम लेबनी का सी की मयाम से की डिसीजन म लौरगांदा कोई मयाम त खबर दा कोई फुचर कने लाकदौरिबा लोक सभा इलेक्शन असिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मखोय मखोय गे मैनिफेस्टो दा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लौथोकनी हाइबगी वाफम हापियो हाइना कॉन्फ्लिक्ट विडो फोरम सेल्फ सपोर्ट ग्रुप सर्वाइवल एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स मणिपुर अमदे नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम के अपुनबा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे वाफम असिंगसी खुमन लंपाक्ता लेबा यूथ हॉस्टल दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी पावगी मिफम अतुदा ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिगी मियोय सिंग अमदे लीगल एडवाइजर एडवोकेट शिवानंद सुसरुयाखे एडवोकेट शिवानंदन फोंदोखिबदा एक असिना लमदम असिदा मियोट मिनै कया चथखरे मियोय कयागी पुंसी मांगनखरे नुपी कयागी इज्जत मांगनखरे कमिटी कया सेमदुना थिजिलबसु हौजि फावबदी एक असि लौथोक्त्रे मियामनसु एक असि मायोक्ता हनबा लैतना लेपताय हाइखे पावगी मिफम अतुदा सरू याखिबा कॉन्फ्लिक्ट विडो फोरम की मेंबर अमना फोंदोखिबदा एक अस्सी की मखादा मणिपुर प्रजा सिंह हिंगबा वारे एक अस्सी लौथोक पिनबा होनबियो हाइखे उदत्ता सेमिदुना माखरबा मियोसिंग इज्जत महन बिग्रबा सिंह पपी लैबिग्रबा सिंह अमसुंग वरा लैतना हतोपिगबा सिंह की अजुबा असुम आराम की पिलबा हाइजरी यावसंग नुमित निनी दा टेंशन बगल लोइना थाबल नुमित मंगानी दगी हेना चोंगदना बाहेरे कोन मियाम दा खंगले थाबल चोंबा हाबसे ट्रेडिशन ने मसीगी फजबा वाहन थोक लेबनी यारिबा मखै थाबल की म्यूजिक ता नोंगचुपलोंग की म्यूजिक यावदना बखोनबियो खुनायसी फजरबा थाबल चोंबी वाहन थोक हौजकी मिरोलना मांगनना बखोनगुमसी आइखोय की चन्नबी हराव कुमै खुनायसी की चन्नबी की मनुंग दा लेहनसे हौजिक चोंगलिबा थाबल अयाम्बा मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन ओइबा मोंग दा तौरतुना डिस्को डांस ओइना ओंथोरपा याबगी मोंग दा लाकपसु उरे हाइके हंदकता मुंबई दा पांथोखिबा नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लिसिंगनी तरामरीदा मणिपुर की नहावरिबा सिनेमाटोग्राफर पोसंगबम प्रियानंदना सिनेमाटोग्राफर ओइबा डॉक्यूमेंट्री फिल्म डेयर टू बी डिफरेंट विद सल्की कदम दा ख्वाइदगी फजबा सिनेमाटोग्राफी की अवार्ड पिरकपगा लोइनाना महाकपु डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ओइबा याबगी सर्टिफिकेट सु खुसनखरे सही तरह मापल दंगाई नुपा मचा से कैसामथोंग लोंगजम लेरक्ता लेबा लेखिद्रबा पोसंगबम पुमानंदा अमदे खोराकपम निंगोल पोसंगबम ओंबे सुनीतागी अनिसुबा मचा नुपाने फिल्म असी हौखिबा इंग्लिशिंग अनि तरानिथोइदा नेशनल एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन ना नेशनल बेस्ट सिनेमाटोग्राफी की मनासु पिखरबनी गवर्नमेंट कॉलेज एडेड कॉलेज सिंह फगलंगनबा एमसूना कॉलेज सिंह स्टूडेंट यूनियन सिंह कॉलेज यूनिट की महिरों सिंह पुनः उनबगी मखा चथरपोइना ngasi ओरिएंटल कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन कॉलेज असिगी एमसू यूनिट के थौपुबा सिंह पुनः उनदुना अवार्ड अपासिंग की मतंगदा खनने नखरे कॉलेज असिगी लेरिबा अवार्ड अपासिंग सरकार ने यंगसिनबिना बपुंगनिंग चिंगसली अहानबा डॉक्टर जी.ए. विनोद कुमार शर्मा मेमोरियल फोटोग्राफी कंटेस्ट लिसिंगनी तराहुंदोइदा मकोक मथंग तारबा सिंगदा मना मथुम सिंग यंथोक्रे मणिपुर फोटोग्राफी क्लब न सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा थोरमसिदा डीडी के इम्फाल की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मणिबाबू लिगमाबम इम्फाल फ्री प्रेस की रेजिडेंट एडिटर स्नेट खुराइजम अमसुंग क्लब की प्रेसिडेंट देवेंद्र हिजम सुसरुयाखे कंटेस्ट असिदा ऑनलाइन दा मालेंगी मफम कयादगी मियोय लिसिंग अमगा चामरोमना सरुयाखे विनर ओइख्रबा सिंगदा मना मथुम सिंग पिदुने काय खुमनखी ममांगी चही लिसिंग अनि तरानिथोय तरहुमदोगी ओइना कृषि कर्मन अवार्ड फंगलकलबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तगे प्रोग्रेसिव फार्मर एप्रिल कुमार बु ओपगी थोरम अमंगसे बिष्णुपुर वार्ड नंबर 3 तलेबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोक्रे थोरम अदुदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के हानगी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधुमंगोल सीआई कॉलेज के हानगी लेक्चरर सीएच इबोतोंबी अमदी थबक्तगी पोथारबा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बिष्णुपुर डॉक्टर एस निमाई चांसु सरुयाखे
District Agriculture Officer Bisnupurna Sinkiba Thormaduda Mai Paklaba Farmer Priyo Kumarda Kudol Pot Pitana Ikai Kumnabut K Loinana Lomi Singda Lau Singubada Changba Polam Kasu Yantoki Wangang Kiba Singna Priyo Kumarna Selgimana Lupalak Amayauba Award Asi Panglakpada Tagat Papomba Loinana Anoba Technology Kasis Naduna Potok Marankaina Potok Nabokona Sihaina Lomi Singi Pungning Singsin K Resource person oina Dr. Nimai amadi Deputy Project Director Atma Thobal Nahiram Kayada Wangangke. Singjamai Mathak Chongtham Lekai Deleba Iboyaima Hospital and Research Center da Hospital Asina Fortis FLT LT Rajan Dhalga Kushanaduna Lem Nalaimagi Camp Amapantokre Fortis Hospital New Delhi gi Khanghairaba Dr. Mangana Tongan Tonganba Analaying Chathake Hospital Asigi Managing Director Hero Thokchomna Fortis Hospital gi Masak Naiba Dr. Singh Yauna Chathariba Pre-Medical Camp Asina Miam da Kudong Chapa Kaya Fanghali Mapalam da Chatuna Laying Bangamdraba Mioy Singhi Yenglaga Asigumba Pre-Medical Camp Asi Pangthokpani Hospital Asi April Thada Official Loina Sangaduna Miam gi Tabak Tawa Horgani Haki Sangatega Sumasi John Vechili Torga Masada I am Tanto treatment Masi Kagino Hamatam, the Pessinamana, Mapalam, the Zapramatamda, Pessin do give feast and Atana, Magi, Lunariba, Pessin guardians in life. Changiba Kosama, Masi, Tangasu, Quina Masda, Torogadi, Masilaga, Tangasu, Hagadra, have a Kanjabu to Gikanuni. Bisnupurda Sky Hospital IKEA Foundation na Manipur State Blindness Control Society ka khusam natuna National Program for Control of Blindness ki makada Mars anida pangthokiba free eye camp ki makha tarpoina ngasi patient taraga mathoigi ngogdong gi operation Sky Hospital da tawbaga loinana anok hidak langthak amade chathok chasin gi gari bhara lemna pikre hari Khongjom da leba Slopeland Public School da handak chahidagi Slopeland School of Teachers Education hangdok lagani masigi matang ngasi school asida pangthokiba paumisinga unabada Slopeland Public School Trust ki Secretary N Babulina college asi hangnabagi infrastructure pumba matik chabadagi National Council for Teachers Education na ayaba pirakpani Manipur da Teachers Education ki college marangkaina leitabana afaba mahiroi puthoknaba ningthina train tawraba oja sing darkar oibadagi college asi hangbani Thobal District Ahan Boy Hangliba College Asida Chaliba Session Lisingani Tarahumdoi Taramarigi Oina Jun Thadagi Sitchama Hangnabagi Tabak Packet Pahore Haki Masigi Momotosi Janana Angang Larik Tambi Momotosu Siki Matamda Yama Matok Tarak Maramaduna Apaba Train Tobiba College Curling Yabagi Manunda Slopeland Tamri Pandamja Chapa Matamachanaba Training Pangmoja Putopasini when a Pamas Almaramadra College Link Maramamni Thasigi Tang Mapalda Adult Education gi All India Assessment Pangthongna Bagidamak Sem Saba Lori Haina Paugi Mifam Pangthokre Babu Parata Leba Directorate of Adult Education da Pangthokiba Paugi Mifam Atuda Commissioner BB Sharmana Phongdokibada Assessment Asigi Damak State Asigi Chandel Senapati Tamenglong Amasong Thobal District gi Masagi Jahi Taragamanga dagi Kuntramanga Paugi Manungda Leba Nupi Lising Mapalga Subna Marifu Taret enroll Tore Masigi Damak Flying Squad Nepalna Sem Ningtina Sem Sari Mayek Chatabanupi Shimbu Larik Hayanaba Pandamda India government Sansar Bhartiya program gi makada assessment asi pangthokadabani English Singani Taragi January dagi horakiba program asida Mapung Marai Pharabinupi Shimbu Chada Yankai gi Changdagi Tadana Larik Hayanaba Pandam Thamli Haiki Masi Ekwegi National Literacy Mission Authority NLMA Aduga Ekwe collaborate Toraga nationwide assessment, Taste of Basic Learners, March, Augusta, every year, 2010, assessment ni, Nipan Suwe assessment Jandaki, consider. Union Public Service Commission UPSC na lauba Indian Economic Services Examination Lisingani Tarahundoida Manipuri Macha Tulsi Priya Rajkumari na India Pumbaki Oina Anishuba rank tarakle Mahak Hauba Marak Jingtham Lekai dagi RK Chitaranjan amadi RK Tarunigi Machanupini Mahak English Singani Ahumda Manipur Board na lauba class 10 ki parikhyada Anishuba position takibi mahiroini
Manipur dental ki lamda kanaraba facility kaya rims da laiba dental medical college da leire haina college asi ke principal Pravin Reddy na phongdokre wafam asinga si World Dental Day ga mari leina na ISTV News ka unaba ma da phongdokhibani mahna makata na lising ama chanipal nifuda USA da ki haukiba World Dental Day gi thorum ngasi pauba prithibi gi mafam ataida pangthoktuna lakle Manipur dental day thorum gi nungi oiba wafam sing khangana bu khonabani Mamangi chahida ki Manipur da dental college ama leirabanina anoba advanced treatment pina bhonari haiki. We just started, so we don't have a means to go around, but from next year onwards definitely there will be multiple programs on this day. So here we are just getting together to celebrate the dentist day, having some small programs in dental college. Tongan ba competitive exam simda siznabe aba lyric sing phangana ba pandamda numit mangani chathagada ba book fair ma ngasidagi Nupilan complex ta hokre job center Imphal na Arihal publication ka puna sinduna pangthokliba book fair asida tongan ba competitive examination sing thabada yamna darkar oigada ba lyric makhal kaya yauri Job Center ki proprietor N Bijoyna Haurak Libanha Singda competitive exam singi guidelines sing phangana bhona bani ayuk pung tara dagi nungthil gi pung mari fawa hangada ba book fair asida chada tara tana miamda lairik phangan gani haiki World Dental Day gi thoram ngasi Manipur da su pangthokre Indian Dental Association Manipur State branch da sinduna Jain Hospital Janims ki new lecture hall da pangthokre thoramadu da Janims ki director Professor M Samo Singh Jain Hospital Janims ki medical superintendent W Gopi Mohan amade Janims ki hana director oiramba L Chandramani na marueba myo singoina sarugya ki Indian Dental Association Manipur State branch ki thaupuba sing yauna Janims ki myo kya su sarugya ki Awang Nongpo ki Mahiroi Singh da Delhi Police na chathaba thawongi mayokta Awang Nongpo ki Mahiroi Singh na ngasi Delhi headquarter ki akoibada khongjang changsinkhre mamang thagi kunganipal gi numidang da Vijaynagar da thokiba thodok amada police na FIR khudakta lokhatpagi mahutta Awang Nongpo ki miyoi singbu noknabaga loinana nupi macha amabu khupakna thakiba amasung miyam da lathi charge tawkiba thawong yaningde police ki thawong aduna Mahiroi kaya aso pananghanki Nafis ki delegation amana Delhi Police Commissioner da thawdo asigi matang da committee amana thizil hanaba masung hiramasida athuba matam da action launana ba taksin kre athuba matam da thabak lokhat kani haina pirakliba thajaba si thabak oina onthok trabadi akan makhongjang changsin gani hari Thobal district ki manung chana Kaksin police station ki makhada leba langmaidong amade laimanai ani ki marakta nauna semkaliba kaithel gi maming naya bazar haina signboard theliba si khudakta friends Thobal district council ki maikei dagi lamdamasi goiba maming ama thona ba mari lenaba singi pungning chingsle Naya Bazar ki mingda auto service tawriba kangbu singna su gari da makha tana thabiroi dabani district council na koliba mafam singda lairiba kaithel khudimake signboard ta bazar haina thariba sing asisu March tha phawgi manungda kaithel haina onthokpiu wafam sing asi thabak ta onthokna khona bada mipung khudimangna sogatpiu hari Ngasi nungthil pungani rom taba matamda Imphal More lambi ki lokchau manakta lambi ki koila thanabagi machine ama sakhangdaba singna mai tharamlei fair service More na khudakta mai kanbagi tabak chathari kanana kari maram gi damak mai tharam libanu haiba khangmangamdri All Manipur Elementary School Teachers Association ki khongjang lakliba March Nepal da mifama ma pangthoklaba matung sidri phawba akanba khongjang changsinaba phirap lawragani hairi Khuyathong Pukri Achoba Maning da Chathariba Khongjang Asigamari Lainana Association ke General Secretary Santa Kumar na requisite qualification amasung higher skill gi wathok loisin biduna oja singi awaba ko hanbiyo haiki Manipur State Kala Academy na Sinduna Palace compound da leba Maharaj Chandrakirti Auditorium da Chathariba Kungamapalak Suba Drama Festival da Manipur Ensemble Imphal ge Imphal Thoibi Utkre Play C Khatri Jugindrona direction pibani Hayang Dil Repertory Theatre gi Changyang Manjo Utkani Miss Sultana Kobi Chahi Taragomdorom Surabinupi Machama Hata Golapati de Leba Mayumdagi Tokibadagi Hanjalaktre Hari Mark Put Mangaga Jimari Wangi Masapai Kuchungawi Magna Chatki Mamatamda Mangra Machugi Fanek Amasetki Angangba T-shirt Amalitki Higong Machugi Chuni Mayanki Taragumasing Mahapu Tingnabirabadi Manangna Police Station Natraga Hata Golapati KR Land de Leba Muhammad Amu Natraga Mobile number 87 299 53848 ta pau pibiyo hari
Unemployed Pharmacy Association of Manipur gi oina lisingani taramari taramanga gi thopuna naba Sagol Sem Sanayan Basing amadi Thongbam Balesur bu mathangsina President amadi General Secretary oina khankre hauzik sanam gi pau Ngasigi sanabagi pauda Manipur Police Sports Club A Kungamari Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ke semi-final changkre Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna team tara na saruyaduna Impal gi polo ground da chathariba Kungamari Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament nupagi ngasi sanakiba quarter final match ta Manipur Police Sports Club A na Nambul Mapal Polo Club ebu Panchul Mari Ahumda maithiba pikre Manipur Police ke Panjul Singh adu S Bimol na ahum suba chakrada Panjul ani khaba madi jawana ani suba madi mari suba chakrada Panjul amamam chankhe Nambul Mapal ke Panjul Singh adu Tarun Giri Mohan amadi Sachindra na ahan bamadi ani suba chakrada Panjul amamam chankhe Hayeng Manipur Police Sports Club C amadi Texam Polo Club A ka quarter final match sanagani Manipur Police Sports Club Ega Henjunaha Lairik Yangbam Lekai ga Ani Shuba Wairas Mani Hockey Tournament ke final da thingnargani YCC ICM di KASWC Kontha Ahlumna Sinduna Wairas Mani Ground da Team Tarahumdoina Saru Yaduna Chathariba Ani Shuba Yumnam Rasmani Memorial Invitation Men's Open 7A Side Hockey Tournament ke ngasi sanakiba ahanba semi final match ta Manipur Police Sports Club A na Manipur Police Sports Club B bu goal Tarahumdoi ahumda maithiba pikre Manipur Police Sports Club Egi goal singadu KSH Wangambana goal taret P Priyo Kumar na goal ani amadi S Tarun Kumar N Gunamani P Adeva amadi S Rabina goal amamam chankhe Manipur Police B goal singadu M Santi Kumar P Jupiter amadi L Punachandra goal amamam chankhe Aniswa semi final match ki sanak khibasingda Henjunaha Lairik Yangbam Lekai na SYUC Uchiwabu goal manga sinoda maitiba pikre Henjuna gi Panjul Singh adu PH Amarjit na goal ani KS Jayanta M Sanjoy Mani amade M Bronson na goal amamam chankhe tournament asigi aroiba match tha asigi tang mapalda sanaragani Sanar Singi Numit Kamari Lena na Peaceful Club na Sinduna Kurai Ningthobunge Peaceful Club Ground da Team Mapal na Saru Yaduna Chathariba Ahanba Star Level 6th Man Aside Veteran Football Tournament ke Ahanba Ground ge ngasi sanagadaba Basai Thangmaiban amadi AYMFA Yaripo ki match ta Basai Thangmaiban laktabadagi AYMFA Yaripok na walk over lokrai tournament asigi ngasi anishuba ground ge sanakibada ISTV Kongpal na Flam Mapal Kangjibungbu goal ohum amada maithiba pikrai Kongpal ge goal singadu Loken Babu Ranjit amadi Joyna goal amamam chankhe Flam ge amata ngaraba goal adu Surmani na chankibani Lema popam apunba sanaroi lubna sinduna lub asigi ground da team taraga tarungna saruyatuna taramapal suba Lasan Sports Meet amadi and Chandreswar Memorial 9A Side Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba ground da Khorifaba FC na Yada Kangsoibi Mapal bu goal ani amada maithiba pikre ani suba ground ge sanakiba da 7 boys judging na Boss United Lorembambu goal ani amada maithiba pikre hayeng ahanba ground da SFC Sagol Bantera amade Lasal B Lema Popamga sanagani ani suba ground da IFC Tentha amade Romeo FC ga sanagani Napsa Kha Imphal na Imphal West Veteran Cricket Club Pumaithiba Piduna Anishuba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ke semi-final changkrai Langthabal Public Ground da Manipur Veteran Cricket Association na Sinduna Team Nepal na saruyaduna chathariba Anishuba 2020 Veteran Cricket Tournament ki ngase sanakiba aroiba quarter final match ta Napsa Kha Imphal na Imphal West Veteran Cricket Club Puran Maripuda Maithiba Pikrai Napsa Kha Imphal na touch ngamduna ahanba batting tawada apiba over kunda wicket amakak turaga run chamaga kunga manga lauke innings asida Gautam na ball yankai tarukta run yankai taret bhoge na ball kunga mapanda run kuntra manga amadi Manitombi na ball
kunga mapalda run taramanga lauke masi pakumda Imphal West na over tara tarukta wicket loina turaga run nipung gamanga lauke Napsa ka Imphal ki Gautam na ball yankai tarukta run yankai taret amadi wicket ama lauduna man of the match takre tournament asigi ahanba semi-final match tha asigi tang Nepal da Riyang Star amadi champ Khagem Paliga sanargani Manipur Cricket Association asinduna luang sangbam ge luang popa cricket stadium da team mapal na sarwiyatuna chathariba first plat tournament ke ngasi sana ke baad crowd khamnam lerak na WCA tera yengkhum lerak po wicket mari da maithi pikrai tera yengkhum lerak na tos ngamduna ahanba batting tawbada over tarak mapal da wicket loina turaga run marbudram doi loke masigi paukhum da crowd tera yengkhum lerak na over kunga taret ka wicket taru khak turaga apiba target adu yobangam khibani Crowd tera yengkhom leraki bodena wicket mari loduna man of the match takre hayeng force khetrigao amadi PCC mayai koi biga sanagani All Jiribam Sports Association Sinduna Mamang Thagi Tangkun Gatarutagi Jiribam Higher Secondary School Playground Chathariba Taramdu Suba L Rohini Kumar Roy Memorial Men Senior Boys Cricket Tournament King Assist Sanakiba Matchta Lamlen Evergreen Club Babuparana Brothers Union Kalinagar Jiribambu Wicket Manga the Mighty Pikre Hayeng Isel Club Dibong Amadi Railway Club Jiribamga Sanagani Goa the Pangthokadori Taramatu Suba National Youth Under 18 Athletics Championship Amadi Chennai the Pangthokadoriba Taranitho Suba Federation Cup National Junior Athletics Championship the Saruyagadaba Manipur team gi Sanaroi Khanbage trial selection Thasi Tang Nepal ge Ayupung Taret Tabada Kumalampa ke practice ground the Pangthoklagani hari Hero Foundation amadi Tapasfana Tabungkho ki Tapasfa ground da team nifuna saruyaduna chathariba Anishuba Geno Corporate Football Challenge ki ngasi sanakiba tongan ba matching da Earcell amadi KVS Breakfield goal amamam chanaduna draw chatkre atopa match amada Khumujam Enterprises na Pilu Industry bu goal ani amada Trokna City Hospital bu goal taruk anida amadi Caesar Hospital Bina Airport Authority bu goal ahum sinota maithi pikre hayeng ahanba ground da RK Furniture amadi Sarun Industry ga sanagani anisuba ground da AFC amadi BSNL ga sanagani ahum suba ground da KFC amadi Sajel Sang Amada ga mari suba ground da Iboyaima Sons amadi Air India ga sanagani hauji ngasi nomagi oiba ainga sagi pau ICR Lampel Pataki Fangba Pagi Matung in Ngasigi, Quidigi Saki Bagi Chang, degree Celsius Kungamanga, Dasmik Ani, Quidigi Ingba degree Celsius Nipan Dasmik Manga, Nuxite Awishing Manigli Chang Ayukta, Chada Marifumari, Nungtildana, Chada Nipugataru, Nongzugi Chang, Nil. Hausimaru Bapau Amona. National Disaster Response Force and the RF ki personnel chairman Mahusagi Kudong Tiba Thorokpada mi kanbagi mock drill mapamta da pangthoklagani weekly iron folic supplementation program Manipur da so hokdoklagani amade awang nungpok lamdamgi miyoy singbu hanthana yengba lepu haiba pausel piduna Vidya Lakshmi na Delhi da cycle gi rally chakadori ISTV na pizaba pau matang saloi jare meng tabiri basingbo mukana kramjari